para po kay katamong medyo atinang edad, niya po, for the longest time, niya po, ing balu tamong manimuno o ing balu tamong reyna ning Inglaterra, yapin ni Queen Elizabeth. Anyapin agyang ngeni, niya po, potang mabigla ka, ning kai akakalingwan mo, ene pala reyna, ing atin ngeni, atining hari, niya po, King Charles. Niya. Pero po, ing interesting ken, yapin po ing kayari na ning pamaghari ng Charles. Potang rening anak na ilaring lukluk bilang hari. E po. Bakit? Mumuna, uli na ning baluta mo ne, sikat ya ining kayang asawa, Kate Middleton. Ang po pa ining kaya ing maging bayong hari, uli na ning atsuluking limelight bilang anak ng Princess Diana. Pero imagine this, if Diana were still alive after the reign of King Charles, will Diana become queen? Because she is the mother of the king. Kasi po, yan ing kakatamong pagselebran ngining aldong iti. Reynayay Maria, uli na ning nano pamang atsukaya. Reynayay Maria, uling Kristo, yung hari. Ya ing maging ari na ring anak ng hako. He will be king. At uling hari ya Kristo, mumunang dili, nung ikaing ari, mo ba ipagkalub, ing ega na ganang pwede mong ipagkalub kang mamo. You will give all the honors that you can give to your mother. Anyapin po, hagyang inistrip ding royalty, mo po, leko de pa nga royalty, Diana, uli na niyang mig-divorce lang, adwang Charles, putang ing anak na, ing hari, palageyo, will he not return everything and more, to his mother if she were alive. Anyapin po, itayong metong karing sasabihan tamo. We acclaim Mary to be Queen of heaven and earth because we know God is true. Tutuye nga pong Ginoo. When the angel said to Mary, full of grace, meet mo kaking grasya, these were not empty words. These were not empty words. Purinang sabihan, God will grant all the graces to the Virgin Mary. Why? Simply because the angel said to her, ana pong makanyaning anghel kaya, uli na ning nga nang makanyan, meging malam yalub keka ing Diyos. Meging malam ya lubkeka ing Diyos. Meging mayan niya lubkeka nga pong Ginoo. Anyapin po, ipagkalub na kaya. And I think there we can get the first good news of the day. Ano po ita? Nahita mo po pala, pwede tamong maging, pwede yang maging mayan lubkeka tamo nga pong Ginoo. Na ing Diyos, pwede nakatang katulan at katmua nakatamo king kayang grasya. How do you do that? Simply, para maging mababa ka. Ing kababa na ning kayang alipan. Anyapin po, siguro we must look at ourselves. How humble are we? So that we can become pleasing to the eyes of God. Ita po yung metong karing dapat tamong lawin, ngening Maria sa sabihan tamong reynaya. Ikwa ng Maria, ing kayang pangarena, uli na ning kababana. Sana po itamo, akwa tamong maging balam yalubing Diyos kaya katamo, uli na ning kababantamo. Kadwa, the second good news of the day is this, in Diyos yung mangat mo. Atin kami pong kakantang kanta, king seminaryo, ita pong title na Buksan. Sabihan na po nita tinya pong lyrics ng makanyan, ang basong may tubig, lagyan mong muli. Aapaw dahil
wala nang silid. Po. Pota po kanung ing baso kat mune, potang dinan men pasibayo, mapo niya mo. Bakit? Kasi alaning pidatukanan pa. Anyapin po, din kayi tamo po, ing yatos sabyana, potang alaka, potang magkulangan ka, makalunos ka. Pero po yung sasabyana kay katamo ning aldongiti nanong. Potang alaka, potang magkulangan ka, mapalad ka. Bakit? Uling nga pong ginu, ing mangat mo keka. Yan po yung katutuan na sasabihan na kay katamo, ning kay katamong mumunang pamamasa. Ing lugal na po kanuning Zebulun ng popang Naphtali, po, mi pakarinela. They were put to shame. Mila ko ing ega na ganang baging pwede dang ipagmaragul. Uling may sakupla karing aliwang bansa. Pero po sabiana, datanging panahon, ing bukas nga na magdalayang sala. Bakit? Uli na ning datang ya, ing metong anak ami panganak. Napin po kay katamo, siguro po dapat lawin tamo. We need to keep on holding to our faith in the Lord. Ita pong kasalpantayanan tamo kingapong Gino. Bakit? Ulinging kasalpantayanan na yan, ing di na nakatamong sikanan, banketa, mibatatamo, at biyasa tamong makapaninaya, ang gaketang katmua nakatamo ni ngapong Gino. Lawin niya po, itang babae king si Rapta. Emo po, anyang datanging profeta Elias. Sabihan na kaya, alaning laman, ingke kaming pipanganan. Alaning laman. Anyapin nga na, kinang wakong ini, dutong magluto ko. Kaya rin ang linuto ko yan, mate na kaming danop ng anak ko. Sabi na ning profeta, Ali, ana, magluto ka pa mong para biyen mo ka na ako. Kaya ba't magluto ka para kay kayo? Eya milako laman, itang banga. At tutupin, ing mengat mo, nga pong Gino. When we feel that we are already empty, when we feel that we are already at our low, let us remember that God will come to fill us if we keep on holding to our faith. If we know what the first reading tells us, a child will be born to us. Inganak, ami pangako. Anyapin po siguro kentaya akakit itamong Pilipino. We are so attached to the Santo Niño because it is a promise of the future, of the bright future that will come. Finally, my dear friends, panang talbi nga na pong makanyan ning kakatamong ibanghelyo, ing sabi ng Maria, marapat ka na ako anting sinabi mo. Let it be done to me according to your word. Sana po iting metong karing baging alawin tamo king bieta mo. Ning kayi, we become frustrated, we become depressed when things do not happen our way. Pota pong rin pinlano tamo, ela magaganap kalupa na ning burita mo. O kaya retang kay katamong plano maging palpakla. O pota pong ning kayi rin kaya beta mo. Ela, gagawan, kalupa na nitang ekspekta mo. Sometimes we become disappointed. Well, sometimes it is also nice to see that probably it is not my will, but your will be done. Na ing malalyari, aliwaing buri ko Gino, itang buri mo. At sana damdaman tayo ing amano ng Maria. Marapat ka na ako, antiing sinabi mo. Not what I said, but what you said. Mo po, yan mo naman yung panabili ng Maria, karetang magobra o karetang alipan, ketang kasalan. Na ano pong sinabi ng Maria Karela? Do whatever He tells you. Gawan niyo na anuman itang sinabi na kay kayo. Aliwa itang sinabi ko, itang sinabi na.
Yan po. Anyapin po, potang papalpak inge gana-gana, potang malaliyari kalupa na ning plano, dapat kan tatabumat na banwa. Lawen tayo ing banwa, at sabihan tamo kingapong Gino. Marapat ka na ako, anti ing sinabi mo. Amen.